Umushija wa Ruhangayo na Mwesu wa Katonene Bishop w'obereberezi bwa Westankore ayizobaranye mwebazyo asibiro mu busabadikono bwa Cyanyakatura omugomborora ya Nyabare omu district ya Bushenyi ahayakirwe sabadikono Moses Turiyaguma omushitini Chamani. Takite Bishop umuyizina y'abapostaya aba itwara umusho kwakira hamwe n'umucara wawe kandi maze n'umupresident Nkore Diocese umuyizina ya gatitwe neryo mwana neryo moyakwe. Bwanyuma omushija wa Ruhanga Katonene ayimukire yaburure kigambo cya Mukama ahagizire ngo abanyadini bashemere gumisiriza ahakuburira amazima rero bakabona okusimwa ahakuba umuntu wasimwa yagumisiriza obusasi nakubosha batura umuntu asimwa yagumisiriza obusasi nakubosha Paulo maior o que é kumsizaji akaturabisha n'ubucume. Enkumi n'engumi z'abantu okwetorora district ya Bushenyi na Heria district bashikire aha mukorogu otiroho n'abedine zindi nkenkaturuka ahi bishop ashoborire ngwenkwatanisa yena archbishop Kamuza Bacenga ne yakare kandi turaho nukwe kugira ngo ibintu kwatanisa nedine zindi okumara hentalo z'amadini n'enganda kandi nakimanya munabero by'ubu nebeta pagira ekintu ekyokukoze sente okutora na alebezi tora n'umwebezi ushikire ko kadari jamno kuratire dine tumaye ya report kandi ni mbenu okundebro kupata zokuzerele na laba kakuriji yowe na Bishop Bacenga raise no kanisa St. Peter's obeshoni banitwe bekureba reporting sabari kuni ya Paul na hatika. Bishop abirashendesherizibwo mukazuwe mama Ervaida Nshamire Katonene ajumirira abashija abari kutwara bakazi babo ngaza tract ahakwa kuba omukazi n'umugenda yabado kubihabya none kumanya ukuntumana ikigambo n'umukunda mwiho bada cyo mwishite mu mure mucheza kumuto bukamanya bimo mwageze kara tractor mwagireto bw'amashini mwacutingo buri kintu cyona neto mukazi ayo kukopa cyo kumuta cyo kumuza cyo kukota cyo bihimba cyo mbana cyo kuchinja nika dona isahamukazi ahamuheru omukazi nabikora atina kwetumbuta atina kujya ko kahamuheru engabira nyote Lugo baje ko bakambe buza munoha urakumbagazi bari bacari mu ndajirobowa Kamariamu Mangalibei na Mariamu Ndifi na Salome bakajenda binokowa konka na yaba n'umya kasheze yajyanguko obogwe tubite hanze usharabagwa. Bishop Katonene naza kuhumura mwakogu beita abantu nyamwinjini bakimukunda ahabwe imirimo mirungi eyabakorire yabaretire ntunguka hamwe no kujino gashoka Sheikh Abdul Latif.